Cukuru-inĩ wa muthingi wa 91 municipality mwena wa Nyahururu nikuo munini wa president egwikinyitie mari hamwe na atongoria angi mihang'o-ini ya gucangithia mbeca cia gwaka nyumba ya toro. Ruto ni oire mweke uyu gutetera itua ria kunina ciama nini cia kiuteti na kuomba kiama kimwe kinene kia Jubilee. Lazima tubadilishe msingi na mwenendo wa siasa wa Kenya, tuondoe siasa ya ukabila, tuondoe siasa ya utengano na chuki, na tuweke siasa ambayo itajenga daraja ya urafiki, undugu na umoja baina ya jamii zote za Kenya. Athiete na mbere kuga ati ari na umireru Jubilee ni kaiyukia utongoria githurano-ini kia mwaka ukite kuona wira uria marutire ya Kenya ni ureyonania na ningi ang'ethaniri ao ona matire maramenya no marenda gukarugamia. Jubilee ateatia mambo namna hiyo. Wale wenzetu wengine tunawaambia wajipange. Namna hiyo. Atongoria kuma Laikipia na Nyandarua aria magwikinyitie igongona-ini riri ni meranĩire kunyita munini wa president Baru gukahuranira gĩturwa gĩa president mwaka-ini wa 2022. Tumerera hau na munyitire thirikari ĩno na nĩngũcokia ringi yuthitu na wananchi twetekere kuoya kibande kiu na ID. Makiria ma ciringi milioni 9 nicio icangithirio guteithĩrĩria waki wa nyumba ya toro cukuru-ini uyu. Handũ-ini ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.